Everyone, welcome back to Sunny Live Chain. Thank you so much, guys, for tuning in. Well, guys, I'm back again with the Mzansi trending stories, and namhlanje ke sisakhuluma ngalolu daba bakithi ke okuyilona ke olutrenda kakhulu ukudlula emhlabeni kaSicebi inkosi amagcokama kanye ke noGupta wakwamchunu. Sekuze kwashaya isikhathi sokuthi kube ukuthi ke sebeyafihlwa ke silokhu nje iqalile nje iviki ever since kwafika-ke imiyalezo yokuthi abasekho emhlabeni ey'nkundleni zokuxhumana kuyaphithizela, kuyalungiselelwa amalungiselelo omngcwabo. So-ke namhlanje kuzoqala-ke kufihlwe-ke uGupta Mchunu. Bakithi siyabonga ngampela, abantu baphosile izandla kakhulu, abanye banikela ngey'nkomo, uyabona nje. Hhayi, ngiyacabanga ukuthi nomndeni noma kubuhlungu kodwa kukhona ukududuzeka okukhona abazokwamukela noma abakwemukelayo ngendlela-ke abantu-ke abenza ngayo. UKhuzani-ke uye washo ukuthi-ke ngesikhathi-ke behlanganile namaciko bavumelana ukuthi bavule igruphu bese-ke beyanikela-ke ukuze bakwazi ukulekelela ey'ndlekweni zomngcwabo. Bathi-ke baqoqa imali la ko-230,000 ukuthi-ke bakwazi ukuhlangabeza ngoba niyazi ukuthi-ke uma ngabe kushone-ke umuntu odumile njengalona akusiwo nje umngcwabo. Ngike ngabona-ke abanye-ke bephosta iy'cathulo I think kaGupta bethi-ke ugqoke igceke ey'biza kodwa umasingcwabisane akanawo. Ngiyacabanga-ke bakithi ukuthi nje umngcwabo kanjeyana noma ngabe kuthiwa ubunawo umasingcwabisane kodwa ngeke uze ukwazi uku-accommodate abantu abaningi njengalabo-ke abafisa ukuya-ke emngcwabeni. Uyadinga ukuthi abantu abangakwazi bakululele isandla balekelele. So bathi-ke bakhiphe imali engango-230,000 of which siyabonga kakhulu. Base bethi-ke leyo mali leyo bazoyinika-ke amathole funeral okuyiwona-ke athe cha ngizobangcwaba mina oGupta kanye-ke noSicebi. So bathi-ke bamhlangabeza bathi-ke nawe useyo-eda kulokhu a-eda khona ngoba-ke wayesukumela vele from ekuqaleni wathi cha yena uzokwazi ukuthi-ke azame ukuthi abangcwabe. So base bethi-ke abamnika imali ukuthi-ke ey'ndlekweni zakhe akwazi naye-ke ukukhava la akhava khona bese-ke nabo beyamlekelela-ke. Waphinde futhi uKhuzani washo ukuthi hhayi kuzothi-ke mangabe sekudlulile kumngcwabo they have ukuthi bafinishe noma baqedele kumuzi kaSicebi ahambe-ke kade esewuqalile. So bakithi bekuyiviki-ke enzima-ke kakhulu. Ngiyacabanga ukuthi umngcwabo kaGupta uzovela laphana-ke kwimathole funeral u-live wakhona. Ngiyacabanga ukuthi-ke uzovela ngicabanga bathe uzoqala ngo-8 bese kuthi kusasa kuzobe kufihlwa-ke inkosi-ke yamagcokama uSicebi wakwaDlamini. So bakithi hhayi kunzima, iviki enzima ngampela nje mawukuthi uyangena ey'nkundleni zokuxhumana isililo kuphela, kukhala ngisho amadoda abantu esazi ukuthi-ke baqinisa imihlathi abakhali. So that brings us to the end of this video. Do comment below ubeke nje amazwi enduduzo emndenini just in case bedlula-ke kule video. Bye.